Yo. Oh, aduh. Sing man gelam cio. Iya dadi tunas sing pangsing gelam gitu. Belang. Nasi kadenji. Aduh. Pangengal-engal cang mati. Pikir ibo, pikir. Udah cang lampis bo. Udah cang lautang ngencanang ci. Ngumianan ka. Aduh. Kengken diolah dong awak menyamuk gitu. Kalau cikal segar apa kel mati? Ian kena cang bang terus ya cang segar gitu. Segar. Oh. Masuk casing kene cangkan beliung lah utang lian ngencaneng ci. Oh. Yang cikal mati meneng sertifikat malu. Istri pikat yang sing pelih ban istri pikat ini asli di Padang Galak anyun Sertifikat anyun dorin si cang. Nene kan kalau istri pikat nenu tanah sing ada gitu. Pelangah. Tolong sing dadi benok itu ya dadi ulang cang pang segar gen cang ajak cang obat ke Singapura nah. Singapura kopi ngangah. Singapura cang iji cang alibes.
minimal sing ngidang Singapura Singokerto kakuane. Angwa ka di Singapadu. Suat buka kuan jok aduh. Cak sing nganggo masker ben kene menular jangan. Oren caci masuk BPJS bidang singnya. Jadi kene becang repot cak. Jadi begelem kene ba petilasnya ba. Ada nak nelo angci. Sing ada nak nakonang ci. Kene beci iraga seniman tua patuh cara bangken jan. Bangken maksud dia. Nyangkla dibucu darang tetani nyen sing ada nakon. Aduh. Canggelam ni sing tada nak nakon ni. Nyen nakon. Sing man sumang dari anu ni. Sing man sumang. Uling piran bangaya. Belum dah jadi. Agat nih ada na Agung Ariano seorang notaris peduli ngajak irago. Cang sing kene. Ida bawa peduli sing itu. Mogi-mogi pejabat nesio sing mulai peduli ngelirik ragone subot-subot kene. Mati cangkal. Sing ngubanci mati cang. Agat nih kene bian panitia keramian Jani ini udah beli di Banjar Petak di Anyar tuh. Wih siang malam bekerja. Kubana. Cang kadirasa segitu takon cang kengken Pak Muyo marang rame-rame barang gitu. Semetone makan Ci maluna. Agat ingat Ci. Di Subana Canggelam Cino ingat. Cingeleng toh. Hai. Makang kena cang. Aduh. Lah euy bodong leng. Udah canggal hati mo. Yang nge-WC Ci ngata cang. Apo kalang ucang walas legaji. Ada cang mengkelonu hidup. Cang nu ingat kan anu somah Ci ya. Maksud dia Manci gelam. Comah Ci pedalam cang kia. Terpaksa cang nyerap. Dong opana. Pedalam cang pasing ya nyakit hati. Madang kena len nganggu. Awak menyamo. Oh, Ci nyak nganggu sedang lewong. Nenek makan malu nganggu tuh. Ya nak len terus nganggu gitu. Sing berat masih sing itu. Berselak nang nganggu. Be. Terus kal kene aing sepan ning man jane na. Ucap sana. Tadi dah kan? Hah? Tadi dah. Lala. Si tabel. Sing tadi nak tang mereto. Lala nak sing itu. Awang mondo kena. Ben ya tutung biyen na. Ingat ini perlu Ci mengubat nih. Kang bom melipir. Nak ubat tetap tuh 3 hari sekali semangpo. Ngelo na. Dojang makelo kutana. Nah. Nenek pelamah lu. Apa nih? Vitamin. Muni gede nih. Iya. Kudiang jang ulo. Kudiang ulo anu nggak banyak ya. Papa. Oh, papa. Ngidang sing dojang banget pil. Nah, sing nyapil kapsul kok Bang Cang. Len gen pil nah. Apa nih? Kapsul.
apa senjata Rusia ini rudal. Ini ya kano ke nama. Diolah dia. Ada yang mati dong. Mada ke nama kapsul bodoh gede. Macam lemuk gini. Saya kayaknya ini kesulitan. Aduh. Yang segar. Tudong, yang segar. Sang subo segar. Aduh. Apa pada di sana? Selegang mau buat selegang. Apa selaga? Ada. Bosangan. Kidemang ada nih. Apa kidamang? Orang orang kidamang yang mentoman mencilap. Pedah saja. Aduh diolah sang bosan. Bersegar sih. Bersegar. Agat cina begitu segar saja. Nya bager gae bener. Man mesoro, man nasi, man vitamin. Vitaminnya dia numpang ya. Bosengnya yo, bosengnya. Berkontrol gedean vitamin Kita medakon jadi yang beli di Moyo. Gering apa sejatanya ada di sini ya di cara mematang kerubuk ini. Ini supo ciri gumi gitu. Asal supo gumi panas. Anemon dasasih kenam kepitu udah dah. Umadak domitit seret kene pesu begitu. Panas dingin. Udah bayar cara jani begumi ini. Di Mengeleng nih sih orang. Di Memeleng. Di Mengeleng gerubuk. Cobaan yang kena kene beli yang kena. Bapak mah di mudite. 2 bulan pitung dina jadi ngaleng itu bakat angon yang kena. Bapaknya mau dita. Si Cibeningnya bapaknya mau dita. Ninga. Uno apa tuh? Iya. Bapaknya mudite mati jadi 2 bulan pitung dina ne nugas keringnya gede ini. Mudite aja ya. Coba. Dalam ya. Lalinen mulehnya dalam ya tuh. Pasang ya nyanan kene. Mati mudito dingah cang sing itu. Pangyeng sing sebet ke dalam ya kalene ke meme bapane. Lan jadi idewe mau timpal. Mau timpal itu mau sewitro. Dini cini yang sewitro. Mulai lakar iraga matimpal nyen malah karaja mapitungan sejaba beli jadwal tiang. Mai ke masih mandi mudi teu. Benang ya langkah kene ando. Lan kursi roda upah besorong. Ibu apa mo? Boy. Selagati besorong. Becang. Selagati jak 2 jarang. Jak san beli man loken main Nah, pada repotnya ranang. nak sebab pana mayo sing tadi pengelirin toman. Iya. Nah, kalau ada nih pepesan di Papo. Setone nih bapak ngalain mati ada pepesannya apa tuh apa? Aduh, tomen ngedang ketemu di absenter. Bikin menyedek. Sumpah ada bosan tadi pun mau jalan. Ya ngidang mau jalan. Aduh, deh bagus. Yo. Itu siapa nyaman? Mau nyamuk bener jadi ajak papat. Yo, Eca mau jujuk aja Budito ke sana nyak kemara. Kemar grup. Nama grup deh. Apa? Cang mana kemar wah grup aku. Papasan nih bapak, ani kengken apa nu mirip. Nah Made, nih Yani ada pepesan bapak nih. Kemo Made ke Gunung Kawi. Itu tangkil ting dan jero duko. Sugro duko Suladri gitu. Yang ngale Suladri di dagang bakso nih ada dagang Suladri. Itu Suladri. Ngawang. Dia nawang Gunung Kawi.
Tuh apa sing tawang? Lawan awang. Sing. Lawan awang. Cang sing masih. Kene carane. Kene. Carane. Nenen malu. Ah, Pesan bapo gitu. Subuh gitu istri pikat bapo sing bahan Sing bahan. si nyodak si sertifikat. Sing kita ke istri pikat sah. Man sing nawang Gunung Kawi. Jane luweng mak Google takon. Coba. Oh, Nah. Itu mah takon. Ah, Oh, nah. mak Google takon main nih. Oke. Nang ada jalannya Jo. Apa beli ya, Pak? Bugal. Mak Google. Mak Google cama takon deh. Iya. Di Gunung Kawi ya Mak Google. Halo, kau mengapal? Ih tahu ada cawe. Lanjut. Di manakah Gunung Kawi? Di mana katongosnya gitu? Baik. Maju 100 meter, Jalan Sulatri. Anda akan tiba di Lawar Kambing. Luar Kameng. Ada yang ada gitu. Dagang kambing 1 meter. Dagang Ya. Setelah di Lawar Kameng, Masuk di warung Lawar Kambing. Sudah ditunggu. Andalah kambingnya. Ini kambingnya. Sudah ditunggu, analah kambingnya. Bukan apa gitu. nanti main 300 meter. Tujuan Anda akan tiba. Mana? 300 meter. Ya. Lihat sebelah kanan. Tujuan Anda akan tiba. Warung pecel lele. Oh, Pecel lele. Pecel lele. Ah ya, Ini marah bugal dagang nasi nih. Ya. Silakan masuk. Lele Anda akan dipecel. Ah. Lele lagi pecel lah. Gak mecel lele. Ya patik lele ya. Tawa ya patek kena tawa ya. Kanan pecel lele. Sekarang bengkok. Gunung Kawinya di mana? Ah, tuh bos. Lurus belok kanan 500 meter. Tujuan Anda di sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Sebelah kiri ini. Taksu Taylor. Silakan mampir. Bungut Anda akan diobras. Taylor. Wong Gua mengatakan tukang jahit orang yang jahit itu. yang irin yang Gunung Kawi itu di Jan Gunung Agung ya tuh. Bos sepatu. Cipu sing nawang, cipu takon. Takon. Bukan pedagang kan udah ini sudah dobras. Nggak boleh makan seduma acara boleh na. Yang benar Google. Nah. 600 meter belok kanan. Tujuan Anda telah tiba. Meter. Di mana? Tiba di Semanta. Semanta. Di Semanta nah. Diangkat itu. Silakan. Anda akan ditanam. Ada ngeruang gitu-gitu nih. Son metakon. Oh, nanti ya. Kene beli. Ade pada nayen manut tekan pemina. Diange pemina beli nih. Kene deh. Jak majalahnya sebel. Ngajak kanginang. Yang sebel ada anak lain itu metakon. Tuh, Di takon jalan takonan. ben mau takon. Sambil sambil ngobrol di jalan ada. Bagi tugas penjat. Hah? Iya nada nak tua-tua ci metakon. Ah, benar. Iya nada nak bajang-bajang cang takon. Yang ada nak kene, yang ada nagih hutang. Nage udang. Awak tu nagih hutang. Jadi kene bakal ingetang. Papan perjalanan jos yang tawang nih. Oh, sejabut tu dengsap tekan unas dewasa. Perjalanan pangmelah. Iya. Abu tu di dewasa. Ayu. Ayu perjalanan. Coba tekan je. Jangan Tinggal uangnya nih. sing manis paengna mau lale. Manis paeng pasah redite. Oh. Adik kedo.
Pokoknya gini. Manis paing pasar dide. Ate nih Ben mani mai pasang jide gitu. Di pasar. soleh-soleh sedang gugur lemona. Mengasah otak. Main ya kado ale bekal nih. Nu nasice malu ke merajaan, pesangga, nah konang dewasa, Jalan. beman dewasa, yang berjalan, pak selamat perjalannya. Oh, aulian dewasa tahu kan Tahu nih beranang mesti. Jalan deh. Iya. Aduh, Gimana nih? Jangan tak. Weh, tadi jauh itu mah keke cang nak bokor ke cang ajak mu nak berani. Nen malu. Kaki jauh. Kal memperkenalkan diri malu. Kanton yang kan penontonnya sami eleng mikirin titiang. Weh, Oh, napa nggih. tawangan leng makelo. Leng makelo batawangan nu cenih sing keleh-keleh. Weh. Nyen awang, bos karwan separuh bapak main drama ba sing nu nyen kadene kayang ketiang sing nu masih agat nu. Oh, Weh, nak botaem tepuk aso. Menseng peleh itu di margo tigo. Kada nak lo mongkeng patuh cenih ne. Ya dong nu ya hidup. ye weh. Kalian ni jangan melingai di rong keluar. Nyen awang ngirim bareng nyen. Lo. Agat masih rago. Jani nyidang ketemu, nyidang tepuk ke nida dane sarang sami bahwa iraga nu Nu hidup. hidup. Nyen ngeranang, sing idana Ki Agung ngoko Aryano. Aryano. Aduh, suk semua Yang tuh. sing wentan idot tan meresidot yang kecunuk Nge. sarang sami progino drama gong lawas. Agat ta. Tawang rago nu hidup. Yang tiangnya uning ne yo. Hah? Tiangnya tawang Ba, yo. nyi kuang terkenal bedang kencang. Oke tuh baru setengah. Cang biar cang ceni. Jak kijo cang mongkeng. mongkeng. Ya pasti begitu. Soalnya nu masih dek kencang cang oh. Sekan. Tiang nak sado ruyo dong ben kebiasa. Le, maro 17 umur cang ah. Tanggun kudoe. Hah? Tanggun kudoe. Balik. Oh 71. Agat nu mangkian oh. Agat nu suweco widin nu mangkian ketemu lantas Yani diajang ido dane tuh. Oh. Lo. Ah. Ini rago kaden pantingan permedugduk nyamo aja ragan Nak nyamo. nu san mo kene. Oh ne tekok. Tiang men kengken. Uleng duni tiang hilang ngalih ragan mo. Maro tiang ceni sing ngenah milah halih gitu. Nagih live se penontonnya maro vokal jok tasnya maro ya cenik jak celiseh nagih milah. Alih tiang Hmm? tiang kawang mo. Oh, subah sun Banten. Sebut membangun ayo lang. Oh. Apa tiang sebut ada di paon maru megarapan. Iya. Itu mawinan tiang ngalih ragan mo. Pedadua. Pukul tunen tiang ajak tiang bareng medangan. Ada dadahar nem bebam kejang ada nem. Mo lempo. Mo uleng dunia ngalih tiang. Kontron. Uleng tiang. Apa? Kegagalan. Itu di perantanan. Mo nu ijo dogen leng duni ne. Iya, nek kadang tumben ketemu. Leng kudang 10 tahun kadang sing tahan ketemu. Maro jadi ketemu. Kantitlah, gigitlah. Busan mau payas paling apa dek jene gitu. Nyata ingatkan api. Kaden mok dogen ngerasa yang liang buka keto mo. Oh, lo Dia nak liang kesan masih kenang mok. Aja. Ya di aston teh tiang nak dorian adane. yang leka dong. Dorian leka. Ben jo angon panak nih. Patuh. Di wala mo. Nak pablo masih tiang semua keling. Semua dulu adane. Sing kita hidup ni. Benar. Di wala ni jani dewek tadi nak pajak. Segitu mo. Benar. Mo lo. Yang Tiang keken pesan itu. kena tiangnya mo kecunuk ngajak mo buka ajak dadu. Mo kalau pesan di dewek sing. Aduh, jangan ngipin-ngipin tenan, jangan ketemu nenek ngajak nyamuk. Aduh, jangan nanti benar Yani. Tidak mau segar dogen. Aku rahasia nih mau pengen. Aku yang ada rahasia, harus gembira.
Kengken berpikir negatif jalan besi mampu. Kengken nang positif pikirannya. Man nak kengken yang hitungannya, kengken hitungannya. Ada nih kedai dewek ini, pedukukan, iring dan iba pedukung. Udah kamu sekali rasa. Sayang nih aku kapenin dia. Rago aja. Kita masih kapenin mau ngajak lagi. Benar. Kena tiang ini jadi bakal ketukar. Ngonggon tiang liuk pesan daki. Oh tiang. Ya aduh. Tiang. Selamat jumpa. Selamat ketemu. Aduh, Ratu, Meme. Adinya berak-berak gini. Tiang paling mokoh. Tiang paling mokoh. Kengken awak liu nang munyi. Kengken nake. Nak to taksu. Aduh jakade. Benar loh. Yan kene bajang-bajang, aduh jegeng-jegeng, kene jek teman hati ini. Asal ngarago cek milu, tadi begitu cari bajangnya segar bayunya jadi. Tapi jegeg-jegeg gigi betlah. Nang de meme besangat ngajum dewek tiang. Jele diapin melah, kadang meme ning ngelahang. Ya nang mulas aja san buka gitu ratu. Benar. Namune kade rasa olas meme ni. Jak dini di paban tiange pejang tiang olas meme ni. Nah mogi-mogi Jepang Rahayu selamat aja onyangan. Senon nak kebuka meme hidup nu tinggalin lo hajat lu. Melah-melahang nyanan ngayah dini di Gunung Kawi. Len jani tekan yang malu duga se meme. Duga seno kencang. Nu siteng. Anak latah ban meme ne mi pincar. Jani Coba angkat lah. Tiang anan, main tiang anan. Oyong. Meriki tiang anan. Oyong. Kang Wang lijoh dogen ingaken pemirsane apa adane itu mau kejang. Jegek-jegek sajan loh. Yan malu undagen ini dong tuh, pen kudo, pen telu, pen pat dah. Nyedang lain Dikengken baru-baran jadi ratu. Sing hidang. Berarti kalah nenek jalan kalah. Sangkali anaknya ngeraosan. Kasal ada pramine itu. Ane penjalannya menggeruyutan. Mime. Kasal ada pramine marah pesu bengeling. Mime mas lora tuh. Aduh. Karena jani mo. Bener. Bidang ganja irago sebutan ijo sing taen. Sajan mulu gitu Apa sing lo. tawang? Nah tuh anggon kenang-kenangan adane tuh lo. Man kengken nih. Adim jak merero jak lu nak ijo. Jaten. Benar. Tujuan tiange bakal luas ke kekayaan. Kapan pengangon tiange pejang daki. Tiang bakal perubahan sambilang tiang manjus. Ibusan tiang subuh-subuh megarapan di dipan. Tiang nak subuh-subuh nyakan. Walau gitu ingetannya nah. Undo apa tuh undo apa? Cuaca cara jani ini tuh telan subah gulam-gulam. Masukin bepetangan gumine ngalen. Engalin tiang mulai. Nah, ingatan abang ngasih. Apa aja pedah nih? Senyanang meme sumanak saya. Tiang subuh pada kelih. Subuh presiden tiang bakal ngomong pada wekan tiang. Nah, Kawan bajang-bajang maju saja. Nye, saja mula ratu nih. Walau meme, training tiang abon meme piana. Belum tiang keliwat. Depesannya meme bakal med-med. Tuh, sengaja keto, jangan lo. Sengaja keto, memenya tetap sayang. Di pengkelu, pengpatenya nanu madi na buka meme. Pangmahan kecunuk ngajak bibi. Benar, saja. Ngerti ngelaro ramo jegeng lentas kene. Ya bias tuh nampun yuso aduh manis-manis saja. Dengar host keto lah kata meme. Magisiangan pengejar gimone. Ngejar napi kengken. Uyatan boleh mone. Napang sengalan tengai. Tikung saya ngalan tengah. Benar. Jadi tiang bakal Medab-dabang untuk kaya malu. Ah, Nih tiang aja malu. Mula-mula. Iki nyemale sakit wenton nakal ngaya teko. Mene nak anu malu. Itu Dia mereka. mereka ada nih. Nah lautan nih. Nggih, yang pamit.
bajang pidan irago bajang gitu ya lah nih. Itu masih. Jadi si bumba kele-kele bajang-bajang uli cenik ban subuh Kengken dia cara panak buah basang pendidi. Apa buen senan jero duko suladri nak mula sayang. Teken yang lo, teken yang mau, teken pianak-pianak nyama kejang sayang. Aduh, Kaskario jadi dong. Ini belantas dong. Yeay, swastiastu. Aduh, Mimi Dewa Ratu. Ada ngelut nih kayak Saja tumben ketemu teman. Ye meme, me. Wah, malah ngacuh bakat ngeras kene. Belum tadi. Me, kengkene menu segar me. Ye, Me bet me ne. wah, sangkal ngidang meme ngayah di ini di Gunung Kawi, dia meme segar. Oh, kadean yang yo meme subo. Joh luas joh apa me? Pak segar gitu joh. Ya namanya nu segar luas jo orang. Pangidang ayah. Pas kuliah kangen ya soalnya. Segar meme kalau semutan kan batas Oh meme. gitu me. Boleh mabok, boleh ngangon boreh meme. Subo mau boreh nih. Boleh boreh. Nah segar kan kayak gitu. Ye. Silur kan yang wah. Silur. Perjaan kok tumben ketemu kene ketemu ngajak tak salah. Adi melenan bon wone jani. Engken nyak mangkuk bon wone mangkuk. Pidan nugasen nu cetang aja ke mau main ayah. Bener. Anak mau bomi. Mana jani kengken mah? Mau bo lengis. Lagi apa tuh? Lengis surut. Nah tuh mulai dadaran buang. Ratu pengayah Kejang pengayahan subuh tetuan ini. kejang. Mana sangran amalu sangran. Muna lautan ngayah amalu. Ini badan bagus sama. Kang Wang lingser. Ya draga lingser Kang Wang lingser tahu. Nyanan cemburu. Ayo, jag-jagen wah pasang juang wah. Busa nanti yang ngajak muak kejang. Yang noleh di Joyo beli kerajaan ayah. Man kengken kengken. Dini saja tongos liang tiang elakar ngaturang ayah wah. Iwo uling pidan subuh ngajain Dek, tiang. betul adik. Pang bisa konit Magelengan. yang belajah Sing menjejaitan. ninga harah-harah kutu nih. Apang sido konit yang nagingin kengken sepatutnya nih tiang dadi anak lo. Sing jadi sekolah dogen konit yang belajar. Cuma konit pang presiden yang metingkah sing gitu. Namun Ini ketu ngayah di sang Gunung kena Kawi. lo ini peran Kabur wanita belakang. nih komandan. Jangan Apa berbelakang. sih kiraga? Apang bisa menyama beraya. Kedua ragane Iraga apang nawang Ada ketornya di belakang. Meduesan Nih. banten-bantenan wah. nepeng lu Pang nawang masih raga menyama beraya. tempat Tingkah hewe. Ya ning iraga kone medewek lo. Ritat kaleng aturang bakti ke muka pura. Penganggone kone pang panten. Mekebaya kone lantang. Anemone tuh. Sing nadi mekebaya mone kone ngaturang bakti ke pura. Wah, kamane apang di nekepin matan batis anak gitu. mula keto lo lanto jani sobiah ngajak makerja man kengken suka kesana aduh to jadan ye saja suka tengah lo mai malu Nih, nyanan nih duko pengayah di tembak aja. Pernah pesan kan? Ini ngajah tembak lon. Ada jalan wah. Anak betiang ye makin durasa makin
kan rara dengahi. Tempe kaje, tempe tengah, tempe kelon, mangga sana. Nah, Jani di perangan Jani yang bani yang nuturin apa tua-tua begini saat makan yang ngenten ini apa ya bapak itu masih lo mumpung masa dua tiang dan Jani neken puas ngan orang ayah apa udah aku dasar lagu melihatnya sih nggak rasain neken puas Benar loh. Yang saya ada jero dukung aneh Bangki. ngajain nih ragone tuh. Ini. Ye. Wow, Gengge. nawang nih wah. Wah kenal nggak ada nih wah. Sap. Kak sing nawangnya kak. Sap. Beli. Dia bang iwo ga bernostalgia beli. Beli aja tiang bernostalgia masih beli. Oh, ini bener. bener leh Oh, gitu mau beli. dan pipan kada sing manengo nih Aja nih beli. Nu masih beli bagus mah. iya lo masih mau digandung Aduh, well kurenan tiang itu beli dong orang-orang tiang cegah. yang kangwang ini sih metimpal ada Bener. Nah, Ada ada nak. tutorang mo, Mimi, tutorang mo. Ada nak CLBK. Apa madang gitu? Cinta lama bersemi kembali nih. Mo sing tadi gitu, nak ulian tuh bang ranangnya segar kengken mo. Aduh, ijo aja ko nih Jani. Isi. Ay, tuh. Ya, ini apa ya karao sana nih, nak keringset. Oh, toh. Nak kengkin yang simbang medanan. Man, engken beli. Dot. Segar. Oh, tiang. Kena ban beli tiang paling kedot kah? Ah. Segar. Segar ya Jani, ini paman ngaya masih dini. Man, apa nih rasang beli? Ugas ini dingah beli. bapak kada sing Lo gelem ko nih. Pengpat, nama. Tuh bang ranang beli ke blinger. Ngangina, ngawana, ngajana, ngelodang paling Paling beli ada ngerawang paling. nih kena beli ini tangan delokin ketep Oh, tak ke wada sing bani beli. ya. Sembani. Apa gitu ada anak nawang di sini. Di samping itu lo anak mendap. Nyak kebeda terima ukuran beli ini. Aduh. Ada dua plakat satu. Balingser ngerawang gitu. Nak nu kuat mo. Kayaknya itu beli. Dia mengingatan nih subuh-subuh liwat beli. Ini liwat biarkan berlalu. Wikan masih nak lingsir. Aso gitu, aso munyi ini tuh. Apen sing Sing dok itu alo. Tio masih ngangin ngau. Ay, Belangan betio loh. yan gitu mumpung subuh tengah. Yeay. Bang yo itu. Wah. Iwo sarang kali. Usanang menikah Riki bernostalgia. Male jebos di pesirapan bereraosan sarang kali. Ini pesirapan apa nih? Oh, kan gak dos nih. Sing tadi subuh pada tua, Sing subuh ngawang pada ini, ngelaku Dik. renan. Kapah dadi wah. Sing tadi gitu. Beli. Sodang je montonya, main ayah malu. Nih. Jangan jero duko yang ngalan raho, mulai ke Gunung Kawi. Main. Yan kenten tiang je malu. Ajak ilo mereka ke pedukuan. Meniwa Oh, penapi. gitu. Nawa dini malu ngoyo. Samela nyanto sang ratu tukang yang raong jadi munung Kenten munung sampun. Dabda bangpa bener. Gua malu dinit yang Nah. ngajak mok yang kedua malu. Do orang akene keto yang Dan aman wa. Dengan dene wa kene ketut yang sing orang-orang. Tok. Gua Munung malah ayah dandan iki wah.
nasi ya kanti mendandan nih, belum. Iya sajan. Mana lomo ngalen lomo na. Melang-melalong ayah lo. Mayan. Lo. Manuaken yan. Apa kuangan o yan yan? Iga sa ulong niya. Ulong ne. Senang seneng ba yun nene? Kemudian bawa mekat pengayahannya jegek-jegek nih. Iya Randini tongos ngayana di di Jawa Tengah do tongos. Kemudian masalah anak jegek-jegek, kuang anak jegek aja nih subani urusan karyo kengken je kena wayane ya. Yang pengayahan damwani, yang badan nak lo jegek-jegek, nak saru. Wah nanti kenyal saru me. Oh gitu. Nah gitu do nyanan pokok kesan nyanan melang-melang wayan ngaya, sing duka eno nyanan kene. Nah cerah rausi ayusan, yang mulut diangkal ngaya, sangkan nekeng puas tiang ngaya. Nah, banyak karyanya ke bawah satu wike karya. Bangsing sangkan raga ngaya nuo pare. Benar. Nya benalat pakaro tu lian sing luwung. Sing luwung. Tuh kadang ke bawah tamu sika gitu meo. Benar. Jadi di Jawa Tengah tongos nak ngai klat-klat. Banget. Ane di Jabo Sisi itu tuh tongos nang ulat kelapa. Oh gitu. Betiang apa mutek nih? Nih, anu katek sate kok Oh langsung katek sate. Benar. Nah gitu. Yang para istrinya meme yang itu. Oh gitu. Itu ngang. Ya gitu lah. Nah, namun lautang-lautangmu. Oh, yang malam nah. Nah, tunggu itu nyagel. Mana lautang? Beli wayan ngoyong ini bengong. Ngayang. Ngayang, Bang. Ya tuh, ben, pok, gerayang-gerayang, ayo dong. Kanan, lalu Suat foto Pak, suat. Utang-utang tadi mengayang ada orang. Suat foto Pak. Lah kamu ngayang. Kene dot nih. Ganggayan? Ya. Yang beli nak lek. Adilak. Lek kapenang ketut. Ben mani. Yang gue usang karir dini di Gunung Kawi. Beli lakan lali. Dah sama lali nyanan. Raga subang padang lakuranan, subat tua beli masih subat tua. Nyanan uyut, nyanan di paumahan. Jani mau jag lautan, jag ayam, malu mulu aja mulu. Kemudian jak bakat itu nyan payu nyan nenek aja tilas tal makateh nih. Nah, benar di gak itu. Nah, ceng dia tadi beli lakan pamit. Namun danang. Loh. Nang tinggalan coba bajak ya desang yang Surya. Nyanan raon jero dukoh nyanan uleng di Gunung Kawi. Ai medab-daban malu. Mbok patut mesudo. Nyanan mbok nak buka mbok nyanan lakar tangkel ke Ratu Tuka. Ai dab-daban ai. Ai. Ngate-ngate berjalan ngate. Tobe nyerene. Sarat samanya kalanirang parang ke Suba makatelur majalan tone napukin nyenyen kal takonin di Gunung Kawi ini beli. makanya terus ke majalan sambil majalan irago ngorto dan majalan ambil lencang takol jana Apa ketakona? Mas anu ning asal tane apa baisne nenom 5 ne dadbo tegak ne besi Soleh gini Halo tuh. apa kawa ini danin kuning baisne nenom tegak ne besi 5 ne dua cina mang Oh kamu? sing orang lu tawang jang mo. tebus gitu dah tebus nak negang kursi Enggak kursi maksudnya. bais kursi 4 Oh? bais yang negang jak dubau tengok dia kan besi
Kan 6 dah. Terus, sambil mengasah otak. Dong para desa. Deman mati. Jadi apa ketakonan, Bi? Apa deh orang? Apa? Apa batas nih kudus? Terus? Tengok nih 2, Tengok dia 2. 5 nih 4. 5 nih 4. Tak ini bane. Woi, apa tu? Apa? Baiknya kudus. 5 nih. 5 nih 5 nih 4. 4. Tengok nih 2. Tengok dia 2. Lu tengok dia. Tebus ya. Apa tu? Nagan celeng. Nah, aloh jadi. Isi bangkiang nih. Celak nih. Udar gudir keles. Oh, porno tuh. Tuh porno orang Cina macam badan. Nak jeluh laklak. Hah? Nak jeluh laklak. Boleh. Apa lagi? Nak jeluh bikang. Boleh. Kemudian, Hah? Nak muka gembok. Kan bagian kunci jemaah gembok kan celak song nih. Gludir keles. Napang. Bang ngigis semua nanti ya. Bang gigisan kenyal ya. Jalan. Ben. Adis ada anak takonan nih. Kenyal berjalan beli. Jadi kan Lungan kaya malu. Kaya. Pasengar bayu. Sud kaya marah madar. Oh, sud madar minum dah. Sud minum. Pulas tas. jangan lu. Gantong malun. Gantung mana? Oh, gantong chẳng nè. Nah. tegang dong. Ada dengar munyi niye. Yo. Munyi niye ada dengar. Bunyi ni eh. Ah, Dengar seng. saya ada. Oh, ada. Rocok. Kericik. Oh, ini, Mbak. Jadi sah. Oh, Mana? Mana? Ayo. Oi. Jadi ini laban ni. Lah nasim lah. Lah aja. Belum dengar ni. Ada nak dah kali ni timpa lah. Bertawang baik saja sakit.